O te whasasiratu ua to amteri nei te manga le fono au fai tu la fono. Tātou te tiri mai marolonga ia e fo manatu ua maos fasinga malosi e ala le tanga sua sa fenga ye ma tātou mauta. Ia e pesi fautuanga no foa e fo na watu ali fa wina tātou tau manga i le nei tu la le aso. Ia o le fa manatu lava i tātou tu la fon tu mau. Marsu lua ona o tātou whaula vea. Ia manatua o le tūlanga fo ia o le mamalu fo ilo tātou Palemene. E au lava o tātou usta ia, tātou tūla fontu mau. E winga tātou whaula vea. O lo mandino lava. A fia whaula vea se sui. Ia e au lava o nau i mai whongftalai. Na fō na to abatu lea se awa noa. O nei le whaingo fia fo i le na fō na fa motu sia sa no se sui malu sa no e au foi ona fa no foi no fo e le o sa no e na ia tu mai sa no mo se fa ula ver la na e le mama tia foi le no fo le mamalu lo to mamalu no fo al Palemene e te tono foi o lo ia te o to uma sui mamalu ia loto ma fina ngalo ma fa mo tatu tu malo uma lava a to se sila mai fo no fo ia e le o fa nga ina lava au lapi o lo tono tu lava tu mau no le ava atu e lo fa atu ino fo tatu tu malo o lo tap tap poi mai me lea ia o se fa tuanga a fai bali na le tu atu no fo ina tatu nga lu fa tasi mon tatu nga luenga e me se lava o tu langa mamalu le fa fonga mai le mamalu le tunu ia a tatu fe lauto ai ia o ina o le mau se to mali me se to file mu le tino le winga na le talo atu ia ele o tu ava no pe fa ula velo to manu ai tatu ui pe ia la tu la fono ina ia fa fengo fie manu e to manga tatu Palemene ia o se fa tuanga le te tonu foi ia e so sonia tuai o le nganga ia sa mauli to manga o le fono ao o tāua leo tūlanga tātou tūlafon tū mau. Ia me se fo o tap poi mai o tātou tuno. Na ia so longa manuia Fonotaga ona taitai i ona tūlanga uma. Me lea ia o le whasisilanga lea i tātou maota. Ia whai tātou malolonga wa mai a saunanga sus fono mo whasal anga numero 5. Ia mga lea noa nei mo stasio sus fono e fia safsa noa. Ia, leo vai atu lewa. Fo mai sa le fionga su fonftalai. Ia, o sui malu mai ainga le tai. Ia, sa noa lau fionga sui malu. E fia fono fa pili. Fa tai usiti alo fionga le fonftalai. Ona ua mai a foi ona pareu au talinga le sua le nei. Ainga le aso. Lau fionga le tamai tai Palemia ma lau kapeneta filfilia. Ia fa pe foi le fionga le tai tai o le tuangai ma le su tai tai ma le nā. I tua le mauta nei. E fia fa leo se motunga afa le nei tu malo. I le tulafono o tatia nei. I le lau a fono le mauta le tulafono tau fa ofi lea. I le vale lei o tangata. O so tanga vale leo le lepa ma ngā luenga lua o lua sifunu le lua. E le tele se manatu pei tai e momori le whaftai lau fionga minsta e o tu la fono. E fia tala noa i le vaenga o le tu la fono lo ta uai ia ma whaatulanga le matua o le tangata po le tamaititi e ono whaafai ngā luenga ina. Ia, nei tumalo pele ai ngartai, ta poi mai ase i faiso tātou sao ia manuvao, ile nei tulafono tau whaofi. O matau le tulafono, ile whapea mai o se vaenga le tulafono, o le whawhai ngā luenga ina o tamaiti e le i lalo i fors funmare tolu tau sanga. E amata sa ufai tau, ma se whaleo ina o so manatu le tūlanga lea. O nā au mai tau
i le whaanga solonga mainga o le soifuanga o tō walo ma whanau a onga e tu ina atu i a o onga. E ai lava vaenga o le soifuanga o le tamaititi e au sia e lona malo si anga. Ia male a o ina le lei e le whai a onga i tonu o potu a onga. O le tamaititi la le sfuru tolu tausanga. E manatu lava e le au lona tō mai i isi tausanga lai lunga atu. Whataitainga a whapeo sfuru tolu tausanga. E fua foi la i ele curriculum foi le a o ina i tamaiti e le whai a onga. I le matua o le soifua o le tamaititi. A o tele fo i o onga i tonu o le tatu o tunu. E pei e tele lava ina whiri fo i lele le avenga o mta upu tamiti. Fua la sa whamtalanga le tamaititi le sfuru tolu tausanga pio na ufai atu. O lea wa mau e lo suis fono. E mwhai ona whaafai ngaluenga ina i tonu o ainga. Ai ai atu tu unga tā ua le tau mai le tula fono. Ina ia whaapepa ina le vano nofo ai o le tamaititi lea. Ma le tangata e onga le whailwhanga wenga. Ia, pe iai foi so la so tanga vāvala lata, o le tamaititi lo na mātua o se so tanga sili lea o na vāvala lata. Ai po le tamaititi foi so na anko po so nga anti, ia e vāvala lata foi le so tanga. Pauala le me tau avatua se manatu o te whaftai e le tulafono malona whawai. Ile tamaititi lea ele i lalo i for sfuru tolu tausanga. Na mwhaina whaafenga luenga ina i tono le whale o loa fo le leo lon tamapo lon tina. Ia po le whale o loa longa anti po se so tanga whale a inga vāvala la. Ta ae ta pena umatulanga fo le awane i eise mea fo le e whale tonu ai le tu inatu o le whaamanuianga i a te ia e ui na al sfuru tolu tausanga. I lo ula manatu i ai. O le tele i o le a onga lea. Ele ngata i tono le loto i fale o tatou ainga. Au sa o nga fau lele mo se whaataita inga whapea atu. Sau e alu e wei le products lea po lana ma mafa i lunga o le fua lea. Wa ele natia. Wa i mai aso ni. Wa iai suinga i le whaita wina o loa ma le fua ina o le mamafa ma neisi tua inga metric system fau lele o wha ngā aso nei. Lea ua mo watu le pauna. A leo o sau le mamafa o le kilograms. E peila o le tāua le nāru tūlafono lea. Ngā luenga le whaatino mai ma o le a mai le tūlafono. Ngā luenga māma. A o ngā luenga māma ia. O le mo mori mai ai le whea au whaaola mawhau whau le tamaititi lea. Ia ona fua leo le suka. Sei tūlou ale mota. Avane. Ia. E 2 kilo. O ye tasi le kilo au o vatu ma le 2 fasili tamaititi. O lale winga o le mea ua ova atu ma le kilo, a le 2 tesi ma le 2 pauna. A lale au ngana. Whawhai ngā luenga i ngā luenga māma. E enhance ai le skills o le tamaititi mao i lawa i loa tonu ai ale tamaititi le mele ua weilunga le fua. A tasi le kilo, 2 tesi ma le 2 pauna. Ngā luenga māma a o lona si o manga. I le o a whaina. Si o manga lale o le tamaititi e i lalo i for sfuto tausanga. O le tamatiti le whapea ma le tulafono e se furu ma le ono tausanga. E te tau na whaafai ngā luenga. Ia o le si fo la lea categories o te whaafitai e tulafono lea. Ma e tū mau pea la ulangona o se tulafono e le ngata e le na o le taimi e umai le mea aonga le tamatiti lo la vano nofo ma le whai a onga i te tonu le whale a onga. Ia ranga ngana risi matua no uwhalongo iai. E loa le tamaititi fo i lele ona e alu ma avele lau papa le whale aonga. Tamaititi fo i lale sifuru ono tausanga. E mawhaina whapea atu ar tina i lani ta masau. Sau wa alta whare sui le se o whaasino atu i a te oepe whaafena fo al whare sui lea. Tula fono fo il whare sui. E fua le ofu i le ie. Tasina ta ua ngā luenga mamai e mar tula fono. O te matua i o whaafitai i a tula fono lea. Awa ona si i la le soifuanga le tamaititi a onga. Matua mawhatotonga le tamaititi si o lona soifuanga lunga. Se i o inisi tūlanga o tausi ainga. A leo mawhatotonga le mele o fuatu. A o mai fo i la o mai tau ma le motu ngā awhare nei tū maa lo le tūlafono le whapea mai. Whaafai ngā ruenga le tamaititi se furu walu tausanga. Ia, e se le mana ia pia no whai atu. Wa amata na la al soifuanga i lunga. Ma fo sea,
Wala ma fai le tama titi le soifuanga fa tama tani. O na alu observe le fale insinia o lon tama. Fa pe atu le o tama. Sawia. O le waia ele so o ma le waia ola ya leino. Na ola le tatu ta vale. Ia manisi atu langa. Ai le me tosi ai le leino. Aua ne ifa e al se furu valu tau sanga le tama tani lea. I se vaa fa ngota moni fa moe moenga le ngata i fale. Ai sea. Langa o tūlanga maale ale ia tātou te le mautino. O i tūlelei o le tūlafono leo te tilo au iai i tūlelei o le tūlafono. Ai le sa tia ai le tūlafono lo fo i lea tātou te tautua. Ina ia ave a tātou whanau lea onga. E Compulsory Education Act. Ea ia masifto o ta inga o tūlafono le lei nei ono i tūtino. Ma le tūlafono lea. A wafo i la tātou te siaki ma siaki na matanga ruenga. Ma fautu atu lau a fionga le minsta. A o iainta mai tie mau atu te tonu o fale o loa mga luenga mama nei i le taimi a onga. Ia, o le fale tonu la ngā tangata whainga ruenga. A le tūla fono ai e le tilo ainga le tai le tūla fono nei. E se le manai. Lano se tūla fono fo isa au va ai atu nu mamau pe awa siasi o ainga mo tangata o ainga. E se le manai. Ma e pui fo. Le fo te tilo i le ano liu o tūla fono. E tā pena le tangata whainga luenga. E le tangata e ona le ngā luenga. Le whale wha amautua le tangata le la whainga luenga. E aia ma se me sa tia ilo na nofo le lei. E o fo ilo na whaona inga wheso ta inga i whafo pea whapea o le a mau te tonu o le premises. Po le loto a le iai le ngā luenga ia. Maru tia le lei me umana. O le melea, o te whaftaira o fionga le minsta nei tūla fono. Ia, e talu ai ona iei fo inisi a fo i a launi ana o whaalonga ku nisi fo isui ma malu le maota o whatutu mai e le risky allowance po le o aisi tua inga hazards allowance. Ana se whautuanga. E le whai ai e tua tu taftafa lau a fionga le minsta. E fo isi tua inga alauni fo i e sa ta whai ngā luenga fo i o ta whaalongo iai. Ia na vatu pe lumo lau a fionga. E vole alauni fo le sa ta mau e vai taimi o ta whainga luenga. E ta o le higher duty allowance. Pe le ngā whatia fo le ana whaatino le ngā luenga. Fo le pose alauni fo le a se e atu le tangata le lalo tula ngā tau le ngā luenga. E whaatino le ngā luenga. Lisi kesi lai lunga atu. E mua ia te ia. Pe ala sa whaina i pasene fo le langa o lisi lau whao. I allocatinga ia le tesi lea. Ia AFP whapenase a ngā. Tu atu taftafa lau a fionga le minsta a whapetaria. Ia whaftai. A le au te tela tula fono lau a fionga le whangwhtalai. Ua talia le lere nei tu malo. Ma le ala fua foi lea. E whawasenga i lo suius fono lo tu malo i ngā luenga whapene. A wafa na ua o ino. Tātou talia mai le kako polokeki e leo koe mau. A tūlanga o tele lea. Whaftai lau a fionga le whangwhtalai. Whaftai lau a fionga le. Minsta e ou tula fongo. Ia manuia le fono uso sa mo ni tā au whaftai. Nā lo sa no lau fionga le sui malu mai ainga le tai. Lau fionga po le sui whangwhtalai. Ia tono le fu whafonga ma le toa le fionga le minsta. Ia me se fu le pulenga o tanga luenga. Ia walawa whautuanga pe on wha tatia mai. Ia o le avanone stasi o sui malu. Ia leo mai tau atu lewa. Tu lai mai sui o le pata i tupa i lunga. Ia lau fionga sui malu. Ia lau avanone. Tai. Ia ua whaftai atu i lau fionga le whangwhtalai. Ia mo le wanoa fo i o le neiso i usfono. Ia e whai atu ai fo i se whamtalanga e tu sa i ma le tula fono lo o tātou tano aina le nei tula. Ia ngā i lea i te unga le tula fono o so tanga vale lei o leipa mga luenga. Lua fe lua. Ia ai o se wanoa tā ua fo i lea e mua no u whātulo atu ai pa i o le mota. Lau fionga le whangwhtalai. Ia misi fo i o le fionga le Palemene. Malu le kapeneta. Mai se ia minsta langolango. Ia le taitai fo i mana sui taitai. Ia le nei vaenga ma sui malu mo le Palemene. Ia malo le soifua ma le langi mai ni tai au. Whaatalo whatu fo i pa i o Samoa o whaafonga. Mai la vai whaao le fionga le au malu
tātou mālo, man masiofo. Ia lea fionga fo i sui tōwhia, ma le whare tua ia mai se fo i le tū tau whaangai le a fo le tūlanga i whamasinonga, ia malu ese o Samoa u whafonga mai, ia mai se fo i se o i tū mālo i o ngā tūlanga whalupe, ia ta poi mai a o lea se i tau mawhai se tau mawhai ngā vai a le tau sui fono. Ia tu sai fo i mali tu la fono ua tano aina i le maota fono nei. Lau fionga o le anganga whaafitai e tau ala tu i lau fionga i le Minsta e tu sai mali tu la fono. Ona e iai le talitonunga o Samoa ua Samoa la la. O le tu la fono fo i lea ua lau liu nei o na teu teunga. Ia le o stulafon foi o le watu o le Bluwave spultolu lea e o toe lau liu nei o na teu teunga. Ia ma e ele manatu foi ia o mi fesuia ingam teu teunga tulafon. Ia e tau na talwheangai mo le taimi. Taimi le ua ia e ua talwheangai. Tele ia aoa o ngā tāua. Tele mea sa tutupu mai ia o whanga solo le tūlafon tuai le Bluwave spultolu. Ia e mese foi o mea tutupu leo lang nei, leo langa ngalue, whawhainga luenga. Ia e mese foi o le vāo tangata ngā lulue ma le mai lātou foi e ana ngaluenga. Employers and employees. Ia i le tūlanga lea e toe mati ai a le teunga. Ina ia whapena na solonga le lei, ia maa ngā i pei luma le lei o le whatinonga o ngaluenga. Wa o Samoa o la. Tupu tama o ainga, tupu le silafia mo le tomai. Ia u whapena fwoi o na tātou taranoa mai lunga i. Ia i wā whainga mālo ma tūlanga u whapea. E tau fwoi lana fua iai a teunga. O tātou tūla whono e 5 taitaina ai le tātou whainga mālo ma le tātou tama o ainga. Ia maa o se tūlanga fwoi lea o se tō whāma mao lea le. Whainga mālo ma le tātou maota. I Palemene. Teu nei. Ia ai atangi ai manui o tai au ma le lumanai. O se whāteita inga o le tūlanga lea. Tau mai tau atu tūlanga e peona iai le anganga lea e fua teu ngā tūlafonu. Tala whea ngai ma le taimi. O le ilau mai tau i Samoa le taimi nei tonu whainga malo. O lau loa ova ma le afa, po se mea o le 10%. O whaululunga uma o mtanga luenga, ale malo. O leo pu lea e le tūpā tinam tamaita. Leo a vea lato un whaululunga o tūlanga ia. Ia maa o se tūlanga i le imasani ia ia, tato whainga malo ina ua a matamata mai le tele o tausanga. Ia e pei o tūlanga le ua iai nei. Ia ua sui lava ia taita inga o mtanga luenga, whaalap tonga tumaoti, e me se fo i pisinisi tumaoti. Ia ma ua whapena lava o na Yesu inga ia. Ua nga iluma le silafia ma le tomai. Ia me se fo e ia tatau ma avanotu tusa. Ia o li mtamaitai. Ia ave mfaululunga. Ai o te loa foi la i le tūlanga pe o iai le tātou Palemene. I le o atangia te le ai le tūlanga lea. Ia pe foi la se winga le whamtalanga. Ia pe la o lea iai le teunga foi pe o na iai tātou whaavai. Ia tamu whai ia ngā whatia le au whai o tinam tamaitai. I tono Palemene le ua iai le suinga lea i tātou whaavai foi le 10%. Pe o tūlanga lea foi le o le tala whea ngai malitaimi. O na o le tele o whaurulunga o mtanga luenga whaalaputonga. I o te iloa o lesi taiao leo Samoa. I o atuinatai. I o suiai fo ia tātou tūlafono. I o tala whea nai ma tala whea ngai ma lea tūlanga. O tūlanga lea e anga i se whamtalanga. Ua o mea ia e toi tau talai lava ma alon whanau Samoa ia i se taimi o lumanai. I le mamao le sila le mauta nei i anga inga o tūlafono ia.
ina ia whapena o na malu puipuia, ia e mese saunga le mu o ia tatau, o le malu lau whai ngaluenga, ia e mese fo i lato e anga ia ngaluenga, ina ia Palemene uma ia tūlanga ia, e ia le tūlanga pe maita watu wa fua ia le tapenanga tūlafono, tele o ngai whatūlanganga ma le whatinonga tūlafono tuai. Ia mese o nga pe ona ia isa mua i le whaamai o COVID. Lea i tūlanga sa whapena o na tau le ngā lulu e ngisi o nga wai ai tātu wao masa, ia o tele ngā lulu e mai whale. Ia atonu o tūlanga fo i lea ua au tilo ai fo i a le Insta mana mtanga luenga. Ia whaale le atili tūlanga ia. I le tūlanga fo i lea ia o lea o tele o ngā luenga i umwhainga ngā lue mai le whale. I tūlanga fo i le whaatinonga o ngā luenga. Ia tono se si fo i consideration lea po se mea sa sira fo i mtangai. Ia i le ese ngā ngā lue i le ofisa. Ia man ngā lue mai ia inga. Ia po maota fo i malawa. E la tūlanga fo i lea i se o i tū malo. Lai whaafongfong mai. Ia i tūlanga e le i tāpena. Ma e le i sauni ia inga manisi o tangata whainga luenga. O na pifuluru whate i o vea tuloa vavao masa. Ia ele i longa o tāpena i loto i whale i tūlanga ia. Whate i ta inga o sio i tūmalo i no ua le aingi a onga e wha ngā solo i a tūlanga fo i o a onga i a wha onga kua i a le internet. Ia ua tau i a i wha se ana i wha i a onga i tūlanga le ua tangata resources. Ia ona le telefo o ainga e le sauni e le Tof TV ia me se fo e suenga le teira e mawhai na maua e na ialo mwhanau ia hawa onga ia e whaonga atuai e le internet. Ia tonu o ngai vaenga uma ia e whalau tele tuais whamtalanga o mea e tā ua o lea ua mua mai. Ia e tā pena ia le tātou tūlafono. Ia me se fo i o tūlanga ia pe on saunoa e fo inisi o sui whai pule. I tūlanga i o alauni fo i o le lamati o le soifua ma le tā ua o le risk allowance, i a po le hazard allowance, i e tā ua fo inisio vaenga wai fuafua kwa ngā sectors ma le manao mia, e tā ua fo isi vaenga o le wet allowance. Mo ngā luenga i o lātou i e susu me altai au se i a tā ua fo i le taibia mana vai, a pe o vaenga uma i a fo i e tele le i a o onga, i o mua mai tūlanga o mea o lo whea ngai mtātou nei vai tau, tai pe o le whaamai lo i nei. Ia tonu o se tūlanga fo i lea e tā uai le sila pea ma taitu ia nisi fo o onga mo lo e sona e mo mai nisi o Pokalame. Ua uma na whaatatia al tātou malo, ia wale e aluaru pe i luma nai. Ia tonu e Pokalame tā ua lea i le mtanga luenga o le wal Pokalame lea sa ili mwhaatupula i ai anga luenga. Whalelei ai le hola, le lei ma le tamau ainga taitasi. Le vaenga lea le Paisa Plus po le agreement lea le Pasifika. Lea fia ai a New Zealand ma Australia. Ia le kusa le agreement lea i le Common Economic Relation. Lea wa te loa o tūlanga ia peo se tūlanga fuile le whanau mai na ua File Trade Agreement le po Bluwave maltasia. Le ka ore picta, ia o le agreement ngā Pasifika ai. Ia le ua matanga negotiate pa whanau mai loa le Paisa Plus. Le ua Bluwave lua fulu ma ua elo na ofisa i Samoa. Le kako implementation unit. Ia ma o Samoa fo i le motu mua le Pasifika ua. O sainia mua le agreement lea. Ia mua New Zealand lua Australia. Ia so atulom Samoa pe ala ua maua le toa iwa na tata toa sifulu ia Pasifika uma atu motu. O le ua iai. O le tūlanga la i le ia o onga pe ona maua mai po le zona. Ia le ua tupu le leim whaatupula ianga luenga. I le tūlanga leo whātaua inga leo i le tūlanga ia New Zealand Australia le tato RSE. Ia mau whapena na tūlai mali tātou ta mau ainga. Ia tā ua e le toi tā ua nisi o tūlanga pe ona whaalia fo i
nisi o sui mamalu, ia whaapea o le atao fia, ia paua se tu alalo nei tu malo ia, lau fionga al minsta, ia au di pea, ia tu langa peo nei sau noa ai, i le lau li liu o nisi fu o whaafitauli, ma tu langa whapena, ia se mātou tu alalo ia, whaawau pēr tātou po kalame, wa o lo o maua fu inisi o whaamau maunga, ia wa te lea le anga ilunga ole, o le tātou kalafi fu ile le i kako remittance ia mai ia tunu mau, ia mo ia lo to tele tātou a inga lo lafo mai, a pena te le londu mela lea le kako ngaluenga whaawaitai mi le valu afi, ia pe ufa pena fu ina ea ilunga wale, to tele fu i o alon whanau nei, e toi titi au le valu 10% ne o longa tutongi lea nga isa o mai lawa nei, se si vaenga i o lo whaongai i tūlanga i mo mia i o, ma tongela to pilio accommodation ma tūlanga ufa pena. O le lau fionga o le si tūlanga o le tūlanga le afo ile le i tūlanga whaatapula, le ua umafo ina whafonga le mot, ia i whina ngalo fo nisi o suius fono, le tūlanga lea i le 13 years fo ile le leipa. Ia e tanga ese lava ia whina ngalo ma manatu a whaalia. Ai o la umai tau iei o le sful tau sanga lea. Atu tūlanga whaawasenga ina wa onga. O le pea le ia 7, ia 8, o le primary school wala le tamititi. Ia o le taimitonu lea wa matar tupua e tamititi. Na le pauli tūlanga fo ilea ia o lo o tā pena o le Whetstone whaaftai o le Whetstone o le tūlafono au tū o le teuteunga. Ai o se whautuanga fo ile le tā penanga o regulation. Wa ele popo le nga fo ile. Wa al tamititi es full tau sanga lo matua nga ilunga. Ia o le taimi lea o lo ianga luenga wha matua. Ia o le tama. Wa langa e le au mai i le wha upunga le lau whaita o tu iai. E le au mai a fo ile le wa o nga luenga maasani a ia tamaitim fe au i fale. Ia mo le vao, saru le vao ia fale saka. E pe ele o nga i ngā tūlanga lea pe o le upule sau i employee, a kau le employee e te tonua, e totongi a whaile ngā luenga. Pe on sau noa nisi o sui usfono, ia nei te ua ave se ina e alon whanau. Ia atu e whea tu e latu ti mali puwai e whape e stongi a pe o tūlanga le o le employee o le tamaititi, sfutau tau sanga po luna. Nonga winga e totongi i lātou e anga ngā luenga. Ia le au mai, e stau na whainga luenga maa, e le a fia ele soifua maloloina, ia mai le a fia e fu ele taimi o le tamaititi le a onga, ma longa o langa tupuai, i mo activities fo ia le a onga e whai, ia pauala le mea o le tapenanga regulations. Ia malu pui ar tūlanga lea, ua e whawhaingo fie fo ia e ana ngaluenga. Ia e lai titi asa mai titi au vai. Ia avea kua e si le ala po le mawhale o. Ia o le mea ngā fo ile le a whainga kāanga. Ia wa a whai e makua whakongu. Ia e lea ia se makua e whaisi mea i roa e a fiai a so ngalo. E a fiai ronga kupua e mkuranga whapenga. Ia o la e whai al whakonga maleanga ngā lofa. Ia le polenga ngangi ke ue i fo ingisi e wole olo e mai kāka maroros. Ia ukang whai ia ka maiki kāka whainga no i whape ka ngofie e la i kikisi kupea. Ia a fia la kulanga ia. O le makai kuinga fo la kako regulation po kula fong whakongkong. Ia o keilo le a kele fo la senga luenga kako inspectors. Ia po ofisa ia e asia tūlanga ia. Ina ia tamu whai lava e lima taitaina ia tūlanga lea i tātou tūlafono. O le tūlanga lea i kako working permits ia i kaka fo e leng siksengi o Samoa. Ia e le anganga se i sirsila pe ia o le au e kulanga fo le whai le visa. Ia whai fo la ia le o long pe mika e sau e ngalue. O ke mai kau alanga ngai kausanga kaluai sa uko ngieng pe mika o i kua whangi mai Australia. Ia mo se ngaluenga fo i sa whengai ai. Ia o marsfuru afe mon kupu le pe mika lea. Ai kulanga fo ile le laurua kaunga le mai o ia le kong regulation. I wa asau pe umi o pe mika pe lua kausanga.
se me whapenga. Ia le lawa ko kongi ka ika le pe mika e mai e ka ngalue le. Ia e sau kwa ruwhai ngalue ngā res ka ko kongo ar pirioka lea. Ia kongo se whaukuanga. A whai e koe aru ngalue se si ngalue ngai kongo Samoa. Koe ko kongi se si anga pe mika ele new employer. E mo wai fol ka ko se lengi. Kuranga whapenga. Ia le whapeo leo ko kongi resi a sau ki e aru whai resi ngalue nga. Wa ia inga umanga o ke iloa o lai kongo regulations. Ia ao longa whaama maluinga. Ia mkuranga nga. Ia se imaka i kuangi pēr. Whaukuanga ngai kua kuila whionga mix kai. Kusa mai kura fongo. Ole e le vaenga lea e fsiria kuaire. E le kako fongo au whataftolu. Le ka o le tripartite forum. Le e vaenga fuile le tula fongo tuai. O le pie whaamaunia e le ao le malo. I le whautuanga le kapineta. Wa esfululua sui. Whaasui mai le malo. E whaasui mai whaalapu tonga employers po la tu e anga ngaluenga. Ia ma le whaasui mai whaalapu tonga o tangata whaingaluenga, employees. Ia o ngai pauasi whaafisiri lau whionga le whongwhiklai e kau walakui. Lau whionga i le Mingska. Ia po angi ia kungalunga. Kungalunga fo ilele. O lea ua sui e le whaamaungia e le ao le malo. O sui ia. Ia wale ua umaingei. Ia peonga avaku. O sui ia kai kua wha mai vaenga ese ia. Ia ole suinga le wengei. Ia le ua avaku ama whaamaungia le kapingika. Ia mga kaile i. Ia pe iei se kulanga kunga. Ia po se mea whapenga. Ure whaua wai pia peonga ia le kula fongkuai. Ia ole sa whaamaungia ma saingia e le ao le malo. O le whionga o kako o mai kulanga i o meo kaulivi. Ia whaftai o le ua iei o le iei kulanga iei livi. Annual leave ma sick leave. Ia la fu ua iei ale iei nga fu ile le prorata le whainga fu ile lo livi. Ia o mea fui whapea. Ia ka kore maru pui pui a fu. Ia e popoko a ia ka ngāru rue fu e kami aire. Ka mai cap lea. Le ka ua o le proportionate linga le o tūlanga le prorata. Ia wa ere si whaka whainga ruanga ngei a palai mele livi vai aso le a whairong wharau lawe. A ke wa uma kua marua ia a lea e. O le wako kongi lua iaso a e. A lea e le whaisanga ruanga. A mga ia o lea si ironga e a koa le sfuru lua masinga. Ia whaka entaitola i le langa sfuru livi a o le whaonganga fu le advance. Ia o le rate fu le laurua a whai sfuru livi kausanga. I long winga kasi masinga ko ikiki a koa livi e kasi. Ia fua ia i kulanga lea. A pe a ngai kongus whamkalanga i maternity. Maternity leave ma paternity. Livi lea mo tina a whailele. Ia me se fo ta maa o le pepe. O le e a ngai si whamtanga i tūlanga fo ilea tele i o onga mai le COVID-19. O leo o tato i loa nei e mawhai ana whaatino nisi o kātako ungaluenga. Nga lue mai le whale. I tūlanga lea fo e remote arrangement fo ilele e nga lue mea le whale ia nisi o lau whai ngaluenga. A whai o leo mawhai. Ia, nā o se whautuanga se tualalo. Wa pe ia o le tūlanga le walu vai aso o le maternity. A e tasi le vai aso o le paternity po le livi lea mo tamā o le pepe. Ia ai walu vai aso mo tina le pepe. E le ono iei se consideration fo ilele e tu atu iai se vaenga le whapea o le si wha vai aso e se fulu loa vai aso. Ie mawhainga ngalue remote fo ilele nunga winga e ngalue marfale ia maasi mai le ngaluenga ma me whapenga. Ia wa o le walu vai aso lea e winga mkwa le saua ngaluenga. Kwa le saua le ofisa ma ia e kua kui se si wha vai aso mo ia ua mai se ale kaimina o levu kwa afua le pepe ma longa kupu ai ia e mga omia le kere o kaimina ki ngai e fa penga fa failele le ia fa penga fuela kama ia fa kasi vai aso le ka ngoni vi ngofo le fale fai fe au failele ma le pepe ia pe ko si vai aso se kasi opportunity e ngalu e fo le remote ko nga arrangement le wa ka ko mo mai ngai kaimina ko viki ma mga luenga yu kung fainga fa ki ngwa fa pe e ui anga le ko kere ngisi le ofisa
fa kingo nga luenga ia lai ma fainga nga lue mai ia fa o ngai fo le technology ia re kulanga le ai me ko kia fa nge po ia o fainga fai fongo me ar fale ia mo fai di poki ia ma la fo mai ma kulanga fa penga ia pe o ngai kulanga ia fo le nga fa ku pe se ku alalo ole si vai nga fo le wa o ku ko ngor ka ko kula fongo ole fa pe employer not to impose a fine le kulanga nga fo le fa sa ina o sala tupe mo amionga let tau matuia amionga let tau matuia ia ku so serious misconduct le ole o tangata fainga luenga ia paule tulanga fo le ia watu pe fa fautuanga a faila fa sa ina sala tupe le tangata fainga luenga fa fer tulanga fo ia fa tita inga la watu fa tita inga tau fa faingo fienga fa manino tulanga le wa pe ai lo tulanga u fa le tonu le ngalue po se merse po se o se amionga let tau matuia le tangata fainga luenga wingo fa malolo ia po le alava ale pe mai le kula fo ele fa sanga ku yangi fa salang kupe al kere fo isi mei io pe kau ma fo fa vude pe wala nga kau pe ku esi nga sala kupe pe o se fa kai nga fo ka fa faingo fie kulanga le ole ya fa pe ole ka or kam fainga luenga e su e ko la waru ka vale ale ofisa pe a i wa kula ve ai ka vale ai uma ele authorizing e ngai le se licensing e aru ka vale ia ngale la ve ale ka vale ia wa veloa ko e fau ia fa ko fa ungar puli o kongi o ele afore fainga le afio ka vale ia kongi do ofisa de sia ia po le imposing ala le or kupele ki ia va per kongi lu se la vaias ia va pe ia ku mas fuka la po lu su kala kongi vaias e ka vai la le expense le po le property le ale ofisa ia pe o kulanga ia e afia umai la lole ole afu ole vaenga le pe o kulanga e va pe fa facility wala nga ka ua fo ile be ia ka kaua ai anga nga luenga inga ia ka un fai palengi e moi fo le ka ki pui le ia ka kaua la ko ro ngalu ia me se foi ole ia ka kaua e anga nga luenga inga nge ke i winga a fai ala kulanga le i me foi e karfe ngai wa lo winga u le fa pe la vero ka vale fa malolo ia la ida vango fo ile ko ku ise vango o nga sasi fo ile kai mi wo so kwaru ka vale la ve mai ia peos fa kai inga se me fo ile le ka fa mangingo ile nga ngole lo ka fa ko ngai su is fongo ua mai altaimel sui ia lo fionga la ulo le ko e pauale se me lo fionga ngal mali kulanga le Sunday works ia po se me fo ile nga o ka ko sa i linga iwa mankua ka lo Sunday e titu e fa luinga le kongi ka a o se kulanga fu e nga pe o le aso sa a pe fa fela isi e kalesia ia fa malulua ku la ka o pe las fiku o le kalesia le o lo fa malu pe la ko wasa le sko ngai e o wa fa inga pe va pe e di dio la ko e fa titu la ko sko ngai pe va pe o e nga lue i ko le kalesia ia va pe nga lue sko ngai ia titu nga lue la sa ia pe o se aso le no mo ia la ko e T1 yang ike weska ka fo ile le e nga lue ise ofisa pe fa pe ise me fa pe o kulai mai ia ngal paunga se kulai le va pe fa kuanga le ke kulai mai ia le wa va ko ingi ko kunga afale e isu spong alo pa ia fa ta ilo fionga mo le ngoa e inga me lai ke ia se mo musu ku biskata ma fi lo ai fo mo lai ka polo skaimi ia fa ta tele mo le ngoa ia me se fo fa fo mai sa mo so i kumalo ia paulo ngai vai mas fa kauva ia le wa ku o ka ko sa o le mo ka penga ku la fongo manguia lo fionga manguia fongo sa mo fa tai malo sa no fa lo ia te tonu le wa ma u le mai le fionga minsta ia stai fo ia na fa fo le sa no ngal minsta fa mamla me tu ma pe na sa no ia fa tai mo lo sa taua ia o le have no nesta si su maru mota ia o lewa mai te watu lewa
Fo mai sao o le sui mamalu ma vai singano numero tasi. Lau tofani wa ya lo wa non. Wa ftai lau fionga le whangwhitalai. Mana tu fo yo lea ua whawai lolo le pa ia ile. Palemene ma le Fonotaga o Samoa. Wa ftai mo le ngā ruenga ile nei tai ao. Mai a fo yo na te asa uila a wale tai ala. Lo na nganga e tai mua le nei wha moe moe ma le Fonotaga o Samoa. Ta loa foi lau fionga ile te mai tai Palemene. E mai se foi ole Minster ka peneta. A fio foi fionga i Minster langolango. Fa fela foi le fionga ile. Tai tai ole tu ngai. Sui tai tai male malu faepa. Ia osui malu foi le na foi tu Palemene. Fa talo fa foi le fa fonga anga Samoa. Mai ai le mata fanua. Ia se ia pa ia le si o fanua. Na tawilo ai. Manu o malo. Manele. Pa ia o Samoa. Ia manatu. Ona o le toe tā iutu ma au pe o te toe asa saina le wau fili fili. Wa o pa ia masa e tu mau. Yo o lava i le whaavavak. Whatalofa foi. Sio i tu malo. Vai singano numero tasi. Ia o whaape foi o na tapo ia. Fonotaga o Samoa. Ia ele ngata i lea. Ia ole. Tūlanga foi o loo iai la lātou sui whaipule. Ia ua whaape o no lātou. Tu si lima iai. E mo moli le tō whaa le tu malo. E o i lava ina la ngia foi fale tangaloa, fale whaea. E i le wala au pa ia foi ale atua i se tasi foi o tula toa ma tula wha sau sau. O le toa lima. Lau whetalainga pa ia li i la whaitele ma o le lua. E ai manatu o ua malama urungalu le whata oto e le atua. Lo tato wa la fua. Nate au mai. Ia ma whaapea fo yo na ia toi a ami. Pea ua mai a ngā luenga na au mai e le atua e whatino. Mele mo le atua i le. Tūlanga fo i olo iai le pa ia i ainga ma le afio anga. Ia wha mai se pea le atua. E le ngata i le ainga, e whanau, o le nuu, ia mai se fo i o le itu malo. Tasi fo i o toa manu manu, e le ngata, to tonu o le ngā luenga whawhaia onga. Ia au se fo i sa, fesili ia i le tō wha, ia i le tō lima, sa fune, ke tapu, ma le li whanu. E maua pele mawhana whana o le atua. Ai ua o tō atu i le nei, tū la, ne fia. Maua fo i se awa noa, se i o mātou olo olo, pito va. Ia wā fo i le tū la fono e pei ona, fo la sia i luma mea. Le tū langa e pei ona iai, le tūla fono le teuteunga o le tūla fono so tanga wa le leo leipa mga luenga. Lua o lua lua. E mo moli le nganga whaaftai o le no whi suis fono. Fionga fo i le Minster. E mai se fo i o le Minster langolango ma le fionga i le office sili o pulenga. E mai se fo i o le matanga luenga. Ia i le whaama ite i mea le lei. O ia upo le atunu. Ia o le fuata malona lou. O le taimi fo i malona suinga. O le pito fo i maona mawhauwhaunga. Tātou iai fo i nei vai taimi. Tātou tala noa i le tele o suinga o le tau. Ia, o te tau fo i o nā ngai suinga.
e fua fo I suinga ua ngai mai. Le ngata I to tonu o tātou ngā luenga. Ia o le sio manga o lo whapeo na soifua maolai. O le tāua tele o le neitu la fono, I lo fo ia nofo atu. E wha manino ai, le wāwhea ngai ai leo le tangata whai ngā luenga, ma le tangata e ona le ngā luenga. Ia e mai se fo I o lea o tātou whaalongo fo I uni, pe a ona iai nisio, sa iai nā mai taimi o pe o le pisa a, ia le fo iai isi uni ia ua mata na fo mai. E pe o le ao ngana o le tula fono le nei. Ia ma le teunga fo I wa au mai ele, whionga I le minsta, ia e toe tatala alo ia te tele ai, ma toe wha malama nisi o vai sua, e leo manino I tangata whaingalo. O I fo I e wha ai loa ai ma wha manino ai, le right o le tangata whaingalo e ngā. Wai le nā ma le laina, ua tuona ia tu fo I nā tausanga. Ua tele sua ngā I mai le malo, nā fo I vai tau, tangata whaingalo e ngā. E o fo I lai le nei vai tau, ia o la fo wai ai nisio. Tangata sa whaingalo e ngā, sa whai ma poutu o ngā luenga le malo. Pe tai o lea ua toe a ngai mai. Ia ave le malo I tonu o le, fonga o le malo. E mafua, ona sa tatau, ona manino le lei, ia le whata o tonga o le tūla fono le nei. Ia pe o le tā ua le nā, o le tūlanga foi. Ia aua ne iai se wha sino manga, pe wha sino mia. I le ngata I le malo, ia le ngata foi leo pisi nisi tū maoti. Wa e tā ua tele le nei tūla fono maona teunga. Whaafonga mai foi le tū malo, ona e tele o tangata whaingaluenga e whaingaluenga I pisi nisi, teito atasi e tangata, whalitari malo. O lono winga o le whaapupula ina lea, o le tūla fono le nei, ina ia malama le lei le tangata whaingaluenga, I le tangata e ona le ngaluenga, ia maona ai a tatau mona rights, e ngalue ai, a mahea le ngaluenga, pe tūla I mai se whaafita auli. A lea ua ta oto le leile au lape, e malama, o le vaenga lea e o iai, pe awha pe tupu mai se pe whea. E tau nu mai fo I to tonu o le matanga luenga. E wheo lolo ana I isu te tele na ingisi o mta upu. E pe ia ngai, e nai a tātou halo fo I mawhanau o le atu nuu. O loo a ngai atu e ngā lulue lunga o ba. I atu nuu I whawha. E o mai le taimele nei, o loo ta oto pea lesio isu o le tamaititi na le iloa I lunga o le ba. Se halo mawhanau o le atu nuu. Ai o mai ai le so. E le I maua ase whamanu ianga. Ale ainga. Ai maisi o le toa lua. Ai le o iloa po fea o iai le tangata whaingaluenga. Sa ngai whaingaluenga I lunga o le ba. Whai mai wa le iloa. O ila e ese le tāua. O lea life e te e nai. I le tangata e ona le ngaluenga. Male atali ua maliu. Ma mātua o lo whapea. O na iai pea le ti ngā. O le misia. O le whanau. Leiloa po wheo iai. A o lea e tā o fiofi pea benefiti. A le neita mai titi e le maua. Ia. E pe o lea nganga le na ua abatu ai se whataita inga lea. E tā ua tele le malama o le tangata whaingaluenga. E mai se ala tātou tangata nei whafo. E ta taufo o na malama tangata whaingaluenga. I lātou e ona ngā luenga I pe ona. A ngā I atu iai alo ma whanau. O si o tātou atu. O a ngā eligibility e nā te maua. Pea whapea. Ua tupu ai le whawhitauli. Ia au alo ni ma whanau e te le tupe. I le wawa I atu I kon karate. Sa o iai le mata fo I ma le sa I le linga.
e le fai tau i ni afe tupe maua, e te le tupe maua, e nei nei alo ma whanau o le atunu. Ai pei o i le iai le vai sua lea, e le o manino le whaatau tonga, i le mea e tupu mai. Wa o le mea e tupu nei, e to e tupu fo i tae au. E mamoli le nganga whaafitai, e le tele se la ngonau, nei fo i sui fono e tūlanga le tūla fono. O lesi vaenga e fia ave whawhautuanga, i le fionga le minsta, ni ai mai se foi o la fionga le ofisili ma le pulenga. Se i toi tangata nga ia i le mele o le translation from Samoan vocabulary a nga i le English translation. E pe o i le ia i le vaisua lea, e alai ona fete e na i le whape, a ti tilo ni le whapeortania, o le malama ia ma le whaingofie, o le tūla fono. A tātou te tāloa i le tātou ngangana. Pe o i le ia i le tātou fete na inga. Wa e tau role upu whainga luenga. Pau ale me o le mawhauwhau. O le tangata whainga luenga. A iai las tātou upu e sui iai le whainga luenga o le tamaititi se furu tolu tau sanga wa o le mawa. Ai atu le tūla fono. E peye e ese le levo le ngā luenga. Le whai mai o le ngā luenga mama. Ai ai la se tātou upu foi lea la o fionga le office sili ma le pulenga. E sui i ai le upu lea whainga luenga instead of whainga luenga. A vane sesi upu. E pia tatai e se ai le la ngona lea o le atunuu ma le Palemene. Wa asi sila fo i le. I saunoanga fo i ma tulenga i le nei tae au. E pia o i ale a nga i ai le lifa o le upu whainga luenga mama ma le whainga luenga mamafa. Sano le e alala fo i tono le mauta nei nisi fo yo. Tula toa fo i lava lo lato si la fia. Ile mea ale o le translation o upu wa Samoa. E tā ua le whawhau, o lo fo ia langona. E tā ua alo tō tā ngofia o tōu. E whau nia o tōu lava upu. Ile tūlanga. E whai aila o tōu wha maunga. E te alu alama e soifua. E te toi fo ia po whelmeanga iai. E te vaia o lau upu lea na wa Samoa. O le whataita inga o lau tala. E ile vao lea e. Masani ona whao ngā ile. Ele mtanga luenga o si siomanga. E tā ua whapero tāni o le vertiva. Le e to tō e whao ngā e New Zealand e stabilisa ia la tō awala. Mai le steepness funga le autafa ia ma meo lau whanua solo. E o maila i nei Samoa. E le isa ingoa wha Samoa sa iai nā vai tau. Tai meo alu e fo. E no ta ngā leo au whauri ingoa Samoa. Ni ingoa Samoa la u tau ave ia le vao leo le vetiva. Leo tau wha Samoa leo so vai. Ia ai e se fia malama i le winga o le vao leo leo so vai. Ia o au e ona le ingoa. O la fo ua wha mau lalo le mtanga luenga. Copyrights. E le e se si ingoa. O le ingoa lea. O le tā ua. Ai ai le winga. I ai fact e support ai lau ngā luenga. Ma le wha winga ngai lai. Ona wha ingoa le vao lea. Le uso vai. E peo ina le tau tata. I ai se la ngona lau fionga le minsta. Ma le fionga fo le ofisi. Le pei o lesi na tau tilo atu. Tula fono ia whaingo fia ia. Tā ua fo ilo na mainga. Ai pei o si lape le tau pei e tau fete e nai ai ma tele ai le langona. O le translation from English into Samoan. E pei o ina le tau o watu. Si toi sila alo o fionga le minsta. Ina ia maua ni upu le lei e wha matala ai. Ia le tūla fono. Ina ia ta oto le lei. E pei o ina le tilo atu ai fo ile. E taipe au le upu le o le sexual harassment le amai tono le tūla fono. Ia le tūloa fo i le ngangana ma le loa tautala i le upu o lo whao ngā ina o le whai a inga whaso e sa. Ia, a whai o le upu lea o lea ua pine. Ia, wha mauina, ai ni facts e support ai le upu lea whai a inga whaso e sa. Ia, o tātou loa umale nei upu le whaso e sa. Tususu, that's whaso e sa.
pisa o le whaasoesa. Whaila ua iai po le ani upu e lango ai le mau lea o le upu sao lea. E tā ua tele le iloa e le atu nuu le vaenga lea. Ia, fai mesina malolonga lau whionga sui manu e se tūlai mai whalatu motor. Tai lau whionga mo lau na whalongo fōi i tua lalo ale whionga sui manu. Se mana ia te lango inga nong tina ngalu le ufa Samoa le wala utatou whalongo. Ia e ule upu lea o le pao so vale. E amana tua. E ei mo le meo le nauna lau tele. E ei mo le nauna tau tino. Wa a tala no lo le meo le pao so vale. Lo ingo teno. So se vao. A tala no holpe o le vao fefe. Vao tui. Ono bea le nauna tau tino. Ne te o se a ti ele tato mtau. Ia, man whala o lava whaftai. Ia, ngā leo e koe o so mai le vao fefe a leo kako i le sexual harassment. Ia, se tūlai mai sui malu e toi whamanino mai. Ia, whaftai le whionga i le sui mamalu. Ia, o le whionga fo i sui mamalu o se uo mamai fo. Ia, ai ese a le vao so vale lea, ele o le vao so vale le no whai atu ai, o le uso vai. Le uso vai. Ia, langa o le sui mamalu. Olo na iare ana nau ta inga. Le ai tulo. E le ai le o le uso vale. O le tau mawhai e mai se langona. Ina ia. Mau ai langona le. Ai le o le uso vale. E le ai e se le upu na. Ai whaftai mo le. Fisoso ni mai. I le tūlanga la pe o le. Wa le mau le lipoti le o le. O le Bureau of International Labour Affairs. Le sa whaatino i nei Samoa le lua. Female. Le na publish le ya ku so lua fe malvalo ono ma na ya yo le lipoti le o fai taua ya ile nei foi vai aso ile tautonga e taua a ti tilo fo ya ile famtalanga o le sfulu lima tausanga la ya i o le tamaititi le age limit age fa ngaluenga o le ma na ya yo le faupunga la ya o lo manino mai ya ngaluenga mama ya ai pe o le I refer lo ile tato context le fa samo o ina lolo ia ile si vaenga le ia ai ona o tato watu nu i lana ngana fo i male ia ile tulanga fo i le ngana ia ai ana i vaenga fo i ina i mafai ona differentiate ia upu e manino ai ia mam fai ona i loa ile mamolinga mai o fe au ia lo fionga ile fong fetalai ia nai pau yo nai manatu fo i fa wai le sa fo lau fo yo la fionga le minsta ia ai mai se fo yo le fionga le ofisili ma le mtanga lu nga moli le nga fa aftai ile taulanga langa fo ia ona o mea wa tupu ile nei vai tau ia wa tau ona sui wa tau fo yo na ave ia se langona e tilo le iai ile tulanga e mafai ai ona fei tau ile le ma le tulanga ua o mai ile nei taimi ia manu e tele la fionga ile fo fitalai ia mai se foi ile alo atu ile nei vai aso fa manatu foi ile taua tele ole nei va engole tina ilana ia ngaluenga tonu ole tato watu no ia manu ia tele ia le aso sa tina itina uma o Samoa ia mai le usu nga fono ia mai singano no mela mo manu ia foi tina o so tu malo ia tato feilo ai ia ile aso sa tina ia Manuel Fontanga Manuel Fonoso Samoa. Ia malo aftai mo le sui malu o vasingano numero tasi mo le lo finangalo faalia. Tono le foa ma o le mel mista ia me fo mota. Ia ni fo yo pautuanga pe on tuina mai. Ia o ele pele va tu pese se fa ai loa le no fo tu so le fa li upu tato a tu la fono. No le tato official fono lo ngalu lue fa liwina tato upu fo le tato tu la fono man tato mangan fa petani e tato ngana ia lo ye fo ia tu langa fo le o tem se fa nga upu tu la fono lo o ye tu la fono o lo fai ona sui ai upu sa ia na fai lo at pe sui manu ne te fo ma o ma sa no ia le nganga na tato ofisa o lo tam fai la vai fa nga tato tu la fono fa di diu e fo tato upu ia ai nga fo fa tuanga le wa tatia mai
le foi fa lo ngatu le ofisa ia mo le anga iruma ma lo sa no le su man me vasinga no tasi ya la non sta sui tato mota o va qua o male lì o sui il moto tu la for lo mo pela no tato sui malo tato tu la fono e tau fu ni tu la fono mo tato tu no me si ele au finga ruenga ya mo la ngai lu mo ai ya lewa me te watu lewa fu man sa ole sui man me fa la time sam tau ya le no le sui man After ila wa fionga ele. Fong fetalai mo le avanoa. Ya mana tu foi wa mau se fasil nga malos. La wa fionga male pa ia ma walungo nei. Fonotaga ya i se fa taringa sua te mi sola. Ya ma to te awai fa tasi foi de vi inga ma fa aftai. Ya pe on si tia la wa fionga ele. Taimi o sola. Ia no whamaleanga le leo le atua. Ia umwhai foi no tātou. Au lia marine aso fono e mese foi o le nei awa uli. Au o tūlai atu le awa ma le wha alo alo. Ia fia wha no foi le wha ngā foi nei awa noa. Ia watu e foi se sao nei tū malo. I le tūla fono tau wha ofi. O le teu te unga o le tūla fono. O le sootanga wā le lei, o leipa mga ruenga lua o lua, pe ona i luma o le mauta o Palemene. Whapai atu foi lau fionga le Fonotaga. Ia whapea foi sui mamaru le nei Palemene. Ia e maise la fionga le Palemia. Ia ma le Kapeneta. Ia whapea foi minsta lango. Ia i tainane foi ia na fionga i whamsin sili o i le lo ia sili ia ma le ofisa o tātou malo o mwhanu tātou whatasi nei waenga le aso. Ia whape foi tapu a inga Samoa le au mamalu o le malo fono sui tofia. Ia whape foi le whamasino sili ma le ofisa o whamasinonga. Ia le ngata i leo Samoa o au, ai maise o le au whaitatalo. Ia o lo whanau no manu a wasa manu ia o le tātou atunu. A si o tu malo whanalatai ma sa matau. Ia tapu ai maia si tau mwhaiso tātou sao. I le tūla fono wai lumo le mauta o le Palemene. E mori atu le nganga whaftaitele lau a fionga i minsta. Ia whapea foi le ofisa sidi ma matanga aluenga. Ia ona nei tūla fono tā ua. O se tūla fono i lau wawai. E whata ua ono. O le tūla fono le nei e lima taitaina i le whatinonga le lei. Ia o ngā luenga i le ngata le malo. Ia e whapea foi ia pisinisi ma. Ati na e o lo ngā luelu tātou atunu. O te manatu o le tūla fono nei e le ngata e mo o mia e tangata e ana ngā ruenga ia le au whai ngā ruenga. Ai whape foi le au whai ngā ruenga i tangata e ana ngā ruenga. So o se so tangata ua tele tau na wawa ai tutoa iai. Ia mo le whafoina le lei ma le manu pui puia. Ia wase manuia o le tātou atunu. I lau wawa ai le tūla fono. O le tele au nisi o vaenga o leo mai au na sauno e nisi o suis fono. Mana tūla o le au le to e asa leo ngā samilina. Au na nisi o vaenga whātupu manatu. I lau wawa ai le tūla fono. E leo i longa ana manino le leina mai le tūla fono. Ia le se senga le mele o le totongi i tūla. O le wage, ia ma le totongi tausanga, salary.
Ia e mana ia le au mai manino le tula fono. Ina ia manino le leia mai sa tanga ta fai ngā ruenga. O ila tau e ngā rulue e totongi I tula. Ia ngā waa I meia overtime. A o ila tau e ngā rulue salary po le tausanga. E lea ngā waa ni overtime. A e te tau fo lau na manino e lalo le tula fono. O le ale me tupu pe a tula I mai ni emergencies. Pei al whate tainga o le wha tsunami o mea ele masani ai. A o le au mai lalo le salary. Ele anga waa tangata ia ni overtime. O te tau na manino le tula fono. E te tau au na anga waa tangata ia I taimi whapena I tula I mai emergencies. Pe whiono tātou iei nei vai tau. I le wha mai o COVID-19 full mariva. Ia o leo tau e nisi e tau na iei le hazard allowance. Ia po le risk foi. Ia e te tau na manino tūlanga ia. Ina ia whai ngā ruenga, tangata whai ngā ruenga. A ua manino lei I mea e anga waa iai. O le isi tu e fia whamawhaina. O le ese senga o le. O tangata e whai ngā ruenga sifi. Ma tangata e whai ngā ruenga masani e pe o tātou. O te wawai atu le tūla fono. E leo tele se whamanuianga mō I lātou o lo whai ngā ruenga sifi. Ai pe o na si le fia. O le nātura o le tangata e ala ma whai ngā ruenga I le au. Ai malo lo ma moe pe a o madpong sa. A o lau wawa le tūla fono. E leo tele ni whamanuianga e maua I lātou. O whai ngā ruenga ma tautua I tūla tū ngā leo le aso. O le pō. E tō whawhamba ma moe le atunu. A o le ae ngā lulua I lātou nei. Mō le tautua ina o le atunu. E ta tau na e nisi whamanuianga whapitoa. Ia mō I lātou na. O se whate tainga o le au mai le tūla fono. A whai ngā luenga ni tangata e whai ngā luenga le sifi. I le aso sā. E whārua ina le tutongi. A o le tangata le whai ngā luenga sifi. A paula na sifi le aso sā. E le whārua ina le tutongi. Mela le tau na sila I aila o fionga minsta ma le whāton sili ma le mata ngā luenga. E te tau whai ona whai ni shift allowance. Ina ia whātou sina ai I lātou. E whai ngā luenga I taimi ia tū ngā le aso. E pe o le pō ma le weekend. E pe o se whātupu manatuna I lau wawa airi tū la fono. E le o lava whamanuianga. Mō I lātou o lo ngā lulu e sifi. E tō tele I lātou o le whaia ngā luenga lea. E le ngata I ri matama I tai fō mai. Ia o le fui mū, o manu o le mālo. Ia whapea fōi le IPC ma le suawai. Leo whionga le ngā lulu whapea nā. Se whai me se malolonga sui malo se tūlai mai le whionga minsta. Ia, sao no whionga minsta. Whaftai lawa le whionga fo I le sui mō manatu. Sa le fia whaalawalawe lawa I tūlanga I whaatano ino tūla whono nei. Ona o te tetonu. Whaaleo mai pēr I manaonga a me se fo I tūlanga lo iai. O lo whaafonga mai PSC. O la tōu na whaauru iai ia manatu ia. A o tātou tūla whono. E le la vea ai tangata whainga ruenga I lalo Public Service Commission. E na o tangata whainga ruenga I whainga ruenga tūma oti. Ai mai se foi. Ia I la tau o whainga ruenga I lalo ngā ruenga tūma oti al malo po state-owned enterprises. Nanga leua mai whaafiel manatu le Ministry of Health. Po le ia ai au ngā foi whaafonga mai le Public Service. Ina ia whaamau mau oi manatu ia.
e whau ai fo i le lātou tū la fono. Ina i efso soani ina mo le ministry ma tūlanga whapea. Ai langa le ua tele na afia mai ia le tūlanga le whanmai. Ia me se fo i tangata whaingaluenga. Ni te ua avese i lātou whapea tū la fono le mole. Mo i lātou. Ia peo le whamamanga le lau whionga le whangwhitalai whawhtaila mo le amano. Ia, whawhtaila o whionga mista, nā tonu fo i le sa tau whaituen fo te misola. Ia, whawhtaila o le o manino le saunoanga. Ia, le o afia i lātou le PSC, o le o manino me o mai. Tu sot whamamanga. Ia, whawamai saunoanga sui mata. Whawhtaila o whionga le whangwhitalai. Whawhtaila o le whionga in minsta e tu sama le whamala maina o le vaenga lea. Ai, e awa ona si la fia o tūla fono fo e pisasi. Ia e whau mai lalo o tūla fono o te tele ia, pe o le vaenga lea le sau tā uai. E nao ni whateita inga nai au watu. Ai mōre si la fia o le tūlanga nao le iai, o le tūla fono le tātou te tala no ina. E whau ngā uma o le tūla fono lau tele, ia petai, ia whawhtai o leua. Whamamlama mai la whionga i minsta re si vai diu lea. O na o ane lea i le. Mo le atu lea nganga whawhtai i minsta, o le o vai atu wa ele swinga. O ave ese mai le tele o matawhai oi mamano si anga ia sa i lalo i minsta ma ka peneta. Ia i le whaton sili o se manatu o se swinga le leile na. Awa o le tele o ngā ruenga, ia pe e whalango lango i le ofisa sidi ma lau whai ngā ruenga. Ia la tō te whatino ina, ia alo iai pele pule whamanu i le kāpeneta. Paule isi vai diwa lewa e tu tūla fono. Ia ele o consistent le whaonga ina o le CEO, ia man minsta e whapena fo i le lipoti ina o whasea, o le isi vaenga o tūla fono. E di poti whasea e le CEO ma le leipa inspector. Ai alo tautonunga. E le leia le tasi o le mea ngai ei whasea. Pe a ngai le officer sidi. Ia le officer sidi lai tu wha mai ia ngā luenga i lalo lau whai ngā luenga. Awa a di poti umaloa e le tō lua lea. O lono winga e le taimi e le loa e le CEO mea lai whai e le leipa inspector. Pe tasi nā vaenga e tau ana sila ila o whionga i le minsta. O le tā ua foi o isi vaenga ia o le soala upulenga foi lele o mata upu pe atulai main whawhita uli. E tau tu i ti ai le o mata upu whamasinonga. E pe ano tā ua le taimi wa sola. O le tā ua le tūla fono nei. Ia mawhaio na ngā lulu e whatasi ma so tau au whatasi le ana ngā ruenga. Ma tangata whai ngā ruenga. A tūlai mai lasi whawhita uli. Ia e tau ana i ese mea mediate le iai whawhita uli e tūlai mai. E ave se e foi le o ato le tele o tātou mta upu. Ia i le whamasinonga e pe whiona mai tauina ni taimi nei. O le isi whaenga tā ua e au na silela o whionga i le minsta ma le matanga ruenga. O mana ia o lewa o mai lalo le tūla fono, e le aise malo si anga i le ana le ngā ruenga. E toa e sea mai e ni deductions. Mai le te tongi o tangata whai ngā ruenga. Ai o le mele o te wawa ai e le teimi nei. Pea mawhai ona sila le mata ngā ruenga. I le tūlanga lea o lesi tangata whai ngā ruenga e umalele ia le tutongi o tipi ai tārafu. Ai le eise me ola le tangata whai ngā ruenga. A le rule of thumb fo le i le whainga o mena. E te tau ana i eise portion po se pasene o le vaenga o le tongi o tangata whai ngā ruenga. E tu e ola ai. Ia o le mena o lea leo na tele ia whawhita auri fo e tūlai mai lea taimi. Wa le loa le tangata whai ngā ruenga. Ia po fea fe suru whai ai. I teime tūlai mai ia whalawe whale a inga. Ia e tawana i eisa system le leia coordinate le leia ai. Po fea laware mea te a ngai ai e whai esa wai tārafu. Ia e latu o lai maua uma wha maunga ina. Ina ia mautinoa, ia saunga le mū, ia le whainga o ai tārafu.
O le tūlanga e pe ona mana e foi le au mainga o tūla fono. I le anganga le awa ele lalo langi o le ai a tutusa o tamari ma tamai tai. O le gender equality. Ia ai mo le sira fia. Po le a lava lo tātou tau mawhai e whātutusa me e rua. E re tai au na tusa. Ioi. Ai ao na wawa ai ia ngā waa. E ese foi ngā ruenga. Ai le whapea o le a tau mawhai e whātutusa. Ia le remuneration o a foi o tenda si e lua. Le ngai ia ngā ruenga e le ngā whatia e le isi I tu pao na whaatino. So e le tau foi lao na wa aipito tasi. E moni e whaafitai o le whaataa ua. Le ai a tutusa o tamaitai maari I ngā luenga. Ia ai a whaenga e au na sila toa ai. E le te tau au na whaatusa ina. O ngā luenga whaavaitaimi, ia whaafitai o leo sa unua nisi. Ai o te langolango ina foi le tu I tu ai agents. Ia la tau te whawhainga luena inga ia e tangata whaavaitaimi. O le isi waenga sa o wawai ai. Ia ona o lea, ai ona o matanga luenga leo le ngafa ma le vai whafo. Ai o lea fwe e whawhainga luenga ri pisa si tangata whainga luenga o malo. Ia o lea la e whawhainga luenga ele MC o tangata whaavaitaimi. Ia ai ona o le tūlanga na o la tō ngā whamare vai whafo. Ia tau whau na sila iai. Ia pēle ala ngā tau na tū umai laro pisa si whawhainga luenga o tangata uma. Ia Malaysia vaenga tā ua mo le fo te vai ai. O tau whau na whātū tō tasi pisa si la tō ia mai le kāpeneta. Ina ia mawhai o na la tō whawhainga luenga. Ina tangata whainga luenga. E au no ma se political influence a fiai. Ia ma malu pui tangata whainga ruenga. O leisi na observation o lo iei terminei. A whapea ma whauna whatu tō tasi pisa si. Mai le kāpeneta. Ia o sesi na suinga tā ua e wawai e more a ngai le lumanai. Ina ia awane iei le fia le tangata whainga ruenga. I le whatino ino o ni tūte. A wase manuia o le tātou wa tunu. O le tūlanga o lo ia le approval le ao le malo wa vese. Ia o se suinga tonu foi e ini mafuanga te tau sa a ese tō whai lo fionga minsta ma le mtanga luenga. O se whautuanga nei tu malo. E tā ua le iai peo le pule wha manu malu na le ao le malo. E ia le check and balance. O le ase mea e misi atu I au tō fionga kāpeneta. Ia o whapea nā ona e le isi vaenga e mawhai ona vai mai ai ma le isi tūranga. Ia mana ia foi le anga I lumanai. Pea whatu tō tasi foi le ao le malo ia. Ina ia uane iai le fia lea I le whaitino ina o ngā ruenga. Am when whatu tō tasi le ao le malo whaisana ia lo ia. Tu tō tasi la no pinen ma le a watu ia tūla fono ma wawai ai. Ia se tūla le lei hon na. Sui se I tuatu le minsta se sauna mai le minsta. Le atau pupui atu tātou forsanga ngai tūla fono sauna mai lau whionga minsta. Ia peo le nganga le tau mwhai atu ai pe uma le o se ese ma tātou tūla fono le whatan noina. Ia o mta upuia o mai o ia o ngā. Ai pe uma ele o I e o mai e. Ia oro ia ia le awala e whatino ai. Ia le si foi mea. Ia o le ngā whatau na nei vaenga whau whai o lo iai. O lo titilo le tūlanga na. Ia e whaftai lava monu mta upu. Ia e le tauria I ma le whalau lava whaftai. Ia, le foi so na tu sui mamalu. Ia tau whaale lifa manisa no ngai tatu la fono le tano ino Palemene fa fengo fie tatu mta upu. Ia wha manisa no. Ia whaftai, o nai motu ngā awha, manua o le mōle a wanoa e watu ai. Ia o nai nā le tō whāmar whautanga mau, ia e whetūtuna e wase manuia o le tātou atunu.
O le isi vaenga e fia watu iei se whautuanga. Whaftai o lewa, wa iei se whamanu ianga ma whaiona toni a tātou annual leaves. Au tūranga le tau atu ngānu iei le se manatu. O le tui tinga po o le whainga leo aso mai. Sili fia foi o lewa mai ele ma whaiona whaau aso mai. Al po lenga le iei ao na mai le tangata whainga aruenga. O whea tua e tangata whainga aruenga pe ao ina maua i se mai tūnga. E wha umi e ona le maua maaro se aru e whainga aruenga. Ai pe o ina e tua e tangata whainga aruenga. Wa lea watu e moni a le e tātou ACC. Ai nao le fitus fulu 5% le mawhaiona pei mai le ACC. Ai a mawhaila na pei a tole se lau pasene. E ona manai a lea. E o le sina vaenga whātupu manatu. E a pei o le se tau mwhai atu lea nei tu malo la wafionga fong fetalai. Tai. Ia awale lau liwina o le tautawina nei tu la Fonotaga. Ia watu foi malu i poenga la wafionga whapea foi le lai tu o le mota. Lea foi se ngangana ua pā o vale lau tō whafonga. Ia mana tu maulunga e wātele nā. Ia mangalo iso mātou a leu. Ia manuia tele lau wafionga fong fetalai. Tai. Ia whapea tātou Palemene whaftai. Ua, whamalo sao noa le, sui mamalo mai whala taim sam tau, ia, le fu mau olo sao, ia, le fu whamau le whiunga mista, ia, tu tau a pena langa, ia, stei foi whafonga i le, sao nonga mista e whaalau tele ai le, whingalo pena whaso mai tonu mota, ia, o lewa mai tawatu lewa, fu mai sao, ana maa numero tasi, ia, sui mamalo loa non nei, Afkai mo le avango i lau whionga i whongwhakalai. E le vai el whala oko le pa ia o kia whau. E a le maoka Palemene o Samoa le anga o le e whio i lau whionga i whongwhakalai. Ia kai ngangi fo i le lala mo papa a ao sui mamalu o le Palemene o Samoa. Whionga le tamai tai Palemene man ka peneta. Ia Mātou whapele ia o pa ia ua ta otoa se ala uo. I li to e suia foi pe to e sea i sa mātou whamtalanga. E lua nato le leisu usunga fono. Ia o le a hangai tonu ia i le whamoe moe pe o na ta oto. I le tūlanga le tūla fono. E muonga u whafkai lau whionga le whongwhakalai. Mau se avangoa ngā kumai se i koe au ili ai kula fong. Ma ko whaikau ai. Ia se avangoa se asea hui maua ia vai kaimi. Ia ngei pai inga maro kulai mai. Ia walawa ma koe le whamoe moe o tu mai. E au ili ai kula fong. Wa ia kaimi wa makankau se kula fong. Ia ua maua lale avangoa ngei suisu fong. La kou ke koe whai kaurele iai i kako kula fonga kau whaafi. Ia ili whase e aku i nisi kulanga. Af kai fo ili a whionga i le pule isi. Le li pule. Onga le pepa lea. Ua makua au ili mai ai le swinga le la whai mal kula fonga kuai. Ua whiku ngai whape ngai le pepa nga kumai e le mkangaluenga. Ia, ka wala mai lau ofisa. Ua lava ia ama ko koe se wha amarmara manga. Ia ua maua le tūla fono. Ia, ele umisa mako whamakalanga. Le ua au whanga manui finangalo sui o na sau noa. Ua le mori akul whawhikai lau whionga le mingiska. A whai fo inga sao ngoa le ngei ku nga amaka mea le ngei ku le kura fonga. Ia lea ua kula mai lea ua mai lumole. O le mamea, lea ua mai lumole mea whaere whilinga. Inga ia avea ma kula fongo. Ia asio kako o kungu. O ke lea ngā ngei tula fongo. E li lifa i le manguia o kanaka whainga ruenga. A whai foi o whafonga mai lea o whainga ruenga lea kungu. O tula fongo nei e it's like an empowerment. Mō rātou.
E watu ai se malosi fou. Sa e I ai mua. Ia mō lātou wale lako wāwhenga iai. Ia ma whale whai ngā ruenga. Ia ma lako e onga ngā ruenga. Wa mai le pule o le malosi anga I le awasias. Whakulai mai le malosi anga kelelea. Ia e mwhai e onga lako wasia ngā ruenga I sos kaimi. Papea ma le ofisa siri. Ia o se mea ka ua pe a whaongaki. Ka kau ia kulanga. Ai a kele foi le pule. Ia o kele foi I mea whare kongu e onga kulai mai. O le mea e whaukua inga. Ia sa wari ai runga o ala le kula fonga. Ma ua le whaia whai ku au pe onga ma ua le kula fonga. Ingi winga foi ese mai le kulanga o iei le kako kula fonga. O le mea ka ua le si mea ka ua lau fionga o mai ka winga. Pe foi ka ua ngisi o sui. O ngā ruenga ia le asa. Le aua, o le se mea fau le mea ngai. O mea o lai kongo le kuspai e kai ala o mai kula fonga. Le laua kausa solo le ma le whaavae leo whaavae e mwhakakia e kakokungu. Ia aolo ia le avangoa e kakalai. Mo e mga umia. Ngā ruenga mga umia e kakou. Awa a kakou kapu foi whaasolo a koa le ngā ruenga. Ia ole mwhaionga ngā ioia. Au o nanga I te tauan whai. Me le whafkai le kulanga lea. A lea ua whaamangingo mai le kakou kula fongo. Ia o kulanga o le o ngai ko kongi foi o ngai kakou kangaka. Pe o kongi maulalo. Le ua e le avangoa e. Ko e vai ili ai pe a unga le lua kausanga. O le keminge pe walu a whapea ko kongi maulalo le malo. Ai leila lo I kongi maulalo o le kako private sector. Pe a whai e sao le mere o ke whai kauinga le keminge I kulanga ko kongi. Ia ai e ka kauwhenga whapaling. Awa o lesi ku o le kula fonge. Ke lele a fianga o kaka e onga ngalwenga. A le mere le kau ke maa nga o e makua wha malusia. Wha malusia le kako private sector. Ke le fo isi mau mea fo ia wanga mai livi. Ia oai e ngā whakauri mainga ia mea. O kangaka e onga ngalwenga. E onga o le kako kula fonge. Wa maa losi le leipa force. Awa le inga ngalwenga. Ka ke whaparingia la whapengā le mea ngei. Inga ia mau foi se avangoa. E mai ese kula fongo. Ia wha marosia I kako kulanga o pisingisi. Ia, o ngai fia I mea iau kula ia I kako aso malolo. Mo ngai kangaka. Ia o foi ia wae. E le rope ko fumaka ko ngai kangaka foi e kai kaskasi kai lua e whainga ruenga e. Ia o nisi wa ngafa male mainga o whanau. Ulanga whapenga lea o iei kako kula fongo lea. Ie ke kauanga mai o I o le lei kulanga umai kaunga iai. O I foi le kelenga ngā iei le mele o le whai ainga whasoesa po le sexual harassment. Ia kia foi la ia. E kau foi ngā whai keke ia ngei mea. Lenga iei a isi kangaka. E o e ngau e maua mai se kupe I kangakalia. Ia wa le pai. Ua e lo pai I kangaka. Wa ave a oe se ave le kura fongo ma ave oe. Ia. Ua le ko sefe foi laka ko fale ngei kei. Ua kaunga whaingi kako camera. Mangi me ko kongo kako ainga. Inga ia pui e foi kako mai. Leanga o kangaka. E se foi mafo fongo isi kangaka isi kei. Ai ka kaung kako wa ai umai meia. Ia o ngei manguia o ai oki eke le au whai kula makako ngei. Ia. Ai kako kei loa sunu mai foi le ngau sue se ngā ruenga. Mai aso mua o makuale le ingu melakas. E kwa pia oka. Number 1 kaka lea. Sauru vai aso ronga lua. Kolu ifo wa makanga le usu mai. E wha pia ngā winga o kakangaka. E wha ifo. O viri mai ke fonga o le sa. O ma. O winga lange. Ele ni mea foi fou ao mea o le kukupu. E ka kau ngā ngai foi ai.
Ia pui ka le employer. Pui le employer. Umar fia whaalongolongo sa noanga matango fia sui mamar. O foi le o nga ta u sa noanga e pangala valea. Ia o te whamaluru atu. Ia no le fo tonu tatu temi manawa. Ia o lo mo fo le ava noa. Ele aso tai au. Ia mo le whaoino sa noanga matango fia. Tatu tau soi fua le lofa maleanga le leo le tua. Tatu tonu mai tatu temi manawa ne aso. Ia e mamori atu le whaftai on foa. Il paia o Palemene sa noanga o ne aso. Whamalo le on sai. Whamangalo me foi se ser fofitalai. Ia whai o iese ngana o sala. Ne aso mo whatautenga o tatu tau manga. Tatu tau sia ia le angale leo le tua lo to soi fua. Ma se malosi o fofitalai whaawa wal tatu ngā ruenga le aso a tai au. Mo ne aso malo le usfono. Whaftai Samoa lo tapoinga. Alofa whamangalo lo Palemene se ngana o le tautamari i lau whafunganga. Lo whangia le tua. Le alo favor tatu tunu I au to ne aso. Whaftai o nanga uma lo tautuina tatu Palemene. I te minei maan tau manga. Ma lo tautua ma lo le on sai. Ia tatu te rei tolpo te tau sangatu susfono. Le fionga le minstala lango. Mai le tumaloa ana alofi numero tolu. Sa ni se tau whai o tatu Fonotaga. Tatou ifo mataru. Tu maulama ia toe le tua lo lava vi inga. Oa o le tua sirisiri ese. O le tua matautia. O le tua alofa. O le tua mamana. O le tua alofa sirisiri ese. Sa matua fea lava le taiao se sengia le taiao. Ina ia whapena na malutia lou Palemene. A o whea ngai ai ma no whono usu le nei aso. Vi ia ma whawhitaia, whanene ina pēr lou suafa ma malu. Ono lou wanga le lei le nei aso. O lea ua ai whanua whaiva lou Palemene. Ina ua mae ana ngā luenga le nei aso. Sa mātou la lafo atu pēr I lau fio. Ina ia whapena o na umufolo tala tala. Lo malo, malo Palemene, a o e loto lotoi ai le li. Ua mātou fe moli maua I lo whamaoni le atua I lo wanga le. E pei ona whai uina ai ma le manuia le mātou Fonotaga le nei aso. Soala upulenga, ua matalava whiawa ai le tamaloa. Ina ua I umanuia, whaiva matiuti lo Palemene le nei aso. Whaafetai lo wanga le lei, o malutia pea Samoa wao yo awanga le lei. Ua malutia ai le fōlaunga I le nei lawaso. Mātou se, mo mātou leanga, mo mātou whale tonu, sipa foi se la manga le mātou tautua ma le au nanga leli e. Ia e lofa ma wha mangalo I mātou. Sauni lau Palemene, fo I atu ia ainga nuu mawhioanga, o tapu ai mai leli e, mātou la lafo atu I lau fio, malutia lau Palemene, fionga le funga fitalai, Palemia, kapeneta, sui fono, mamalu umaru Palemene, ai mese mātou umalava, ina ia whapena o na malutia la mātou whaimalangatu, whailoa I fia maaina. Mo moli soifua maleola, loa tunuu, I le aso atai au, au a whaiva matiute, whapena na walau inai. O le mātou te talo lele li e. E la atu ia Yesu Kiriso, lo mātou lii, ma le mātou whao. Amen. O te whasisi la atu, ua tolpo nei tol mangal whanau au, se iauria le tula iwa tol sfuru, I tai au a tai au.